אוקיי. שלום. סלאם, שלום. لما عندي حصار ملأختلا أبزي ميلياتات ناي تجراي دوب تجراين سمين تجراين عدا هات يوهانس بوزح قاعقل تمالو تقاعقل تم واقعي بلون كان بجمع تاني جيروكمي توم نايو حقنا عيد سمعوني توم ناتي دكاي ناش تخواتي توم نسامع مالتيو نجيرناكم ናይ እስራኤል ዓባይ ስለትመጽእ ዘላ እስራኤላውያን ዓዶም ይርከብለው ከምዛ ናይ ሃፄ ዮሃንስ ንዓና ደጋጠመትና ከም ኣጋጢማቶም ነይራ ሕጂ ዓዶም ይርከብለው ነለኩም ዝርእስቲ Gaza is about to be taken by Israel. Brace yourself. እዚ ኩሉ ኣብ ክገብረልኩም እቲ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ውፉይ ክሸይጥ ባሕሪ ገለ እዚ ፖለቲካ ይኮነን ካብዚ መውፁ ደቂ ዓበይቲ ደቂ ሃፄ ዮሃንስ ኩላ ሕጂ ፀሪያ እያ ሌባ ዘይብላ ሃገር ክከውን እያ ኩላ ፀሪያ እያ ኣብቲ ማእከል እውን እንዳፀረየ እዩ ኣለና እቲ ማእከል እውን እንታይ እዩ ፍሽፍሽ ዘብሎም ዘሎ ናይ ሃይማኖት ውግእ ክለዓል እዩ ሱዳን ጌና ይፀርያ ኣሎ ሱዳን ናይ ኣቦና ሃፄ ዮሃንስ ርእሲ ዝቆረፀ ምስ ማህዲ ኮይኑ ይፀርያ ኣሎ ኣምግላድ ናይ ሱዳን ንዓና ዓወት እዩ እዚ ኣኽዋን ሱዳን ኣብ ኸይድና ንስደድ ነርና ገልጣም ወዲ ሃፄ ዮሃንስ ጋጋዚ ሱዳን ክትከይድ ከለኻ ነቲ እስላማይ ራይት ኣዌይ ከም ገዝኡ እዩ ንዓኻ ክርስቲያን ከዓ ወዲ ሃፄ ዮሃንስ ከዓ ከልበትበት እናበልካ ኢኻ ትነብር ኣይተሓሱ ውፅእ ካብቲ ሓሶት ሱዳን ሓውኹም ኮይኑ ይፈልጥኒ ሕጂ ኩሉ እንዳተፃረየ እዩ ሕጂ ናይ እስራኤል ነገር ከይተወድአ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከይተወድአ ولا حنت تمصوي بكم ابي خددو ابي مصدو ጌታቸው ባ ጻድቃን ባ ወላ حنت እሳቶ ወላ حنت ትገብሩ ነገር የለን ቶም ወሰንቲ እሳቶም አይኮኑን ግን ናሃና መጻይና ብሩህ ናጋጃውያን ስለምታይ አጋጃን ካብ ቀደምናውን ምስ እስራኤል ርክብ ዝነበረና ኣብ ግዜ ንጉስ ዳዊት ኾን ኣብ ግዜ ንጉስ ሰሎሞን ኾን ንሕና ኢና ርክብ ነርና ኣብቲ ባሕሪ ጠረፍ ኮይና ማለት እዚ ሕጂ የመን ኢሎም ሒዞም ወለሎ ናህና ኢነሩ ናህና ፍርቁ ናህና ፍርቁ
خاني ناي نغس فينهاس دحراي مصيف نحنا مستداخلنا اسرائيلاوين فحفح مسبلو كل ما يكونوا وصيم او خم كالاي زيغا خوينم ام كم تግራይ ኮይኖም ኦም ነይሮም ቶም ጁሽ ናይ አይሁድ አሕዋትና ኣብ እስራኤል فحفح مسبلت ህዝቢ ሓይሎም ተዳኺሙሲ በቃ ቆማል ረሳሕ እንዳበሉ ከምዚ ነገር አሕዋትና ኢትዮጵያውያን ዝገብሮም ነበሩ ካብ ምኒልክ ጀሚርካ ድሕሪ ሃፀይ ዮሃንስ ማለት እዩ ንዓና ሸይጦምና ንጥልያን ስጋዕ ኮምሽታቶ ኢሎም ጽርግያ ከማን ከይት ረግጾ ዝበሉና ጽርግያ ነይሩ ማለት አፓርታይድ ነይሩ ንሕዋትና ከኣኒ ነቶም ፍርቂ ሓማሴን ማለት እዩ ሕጂ ትግራይ ዝፅዋዕ ዘሎ ንዖም ከዓ ቁማላምዶ ቋንቋኻ ናይ ርግቢት ዶ ናይ ጫቆት ዶ እንዳበሉ ከኣኒ ክጭቁልዎም ፀኒሖም ማለት እዩ ስጋዕ ሕጂ ያውን ከማን ስጋዕ ሕጂ ትትራም ኣሎ ክንከሶም ኢና ንሕና ነቲ ማእከላይ ዘሎ ህዝቢ ተኸሲሱ ናይ ሆሎኮስት ከማን ክልክዕ ከምዚ ናይ እስራኤል ካሕሳ ክኸፍል እዩ ያትኾም ገይሩ ዘጭበርበረ ማለት እዩ ንፈልጦ ኢና ሓደ ግሩፕ እዩ ሕጂ ከዓ أبي أحمد حوحات سين نحوحات مني نحوحات دفيرو خزاربهم سبحاتي زندو ولا من نداولكم تاي مالتي سبحاتي زم مالت وأبي سبحات كسروا تايو نحرابكم متيخم نحراب قلة متيخم إتهم ذاك سرايا نحنا ذاك سرايا دوك نبللو منا أبي سبحات ود سرايا كي تنكفو هتقوم مال قال رايال تسوعي لذي خاوتوا أي تسمعوا نزين فوسن نزن كم زياتن بقى شي رايت بلولن كم زينادو خم زينادو نحليكم عصو تبيكم بقى لحلي حين قرفوين من كوينا أتسانو بيسو حتى العلو قدامي نقر أحوات أبدو تقراي دلوهم نتوم حوحات نخلت يوم ولا تم كمان نسناب آب خيدم دلو أي تتصرفوا ناب آب تخلي تتصرفوا أب عد زلو تتصرفوا أبوتاتكم يكون تصرفوا دلوهم أنا محاري نمني ليك تصرف رئينا نفلت مني كو شيء نيري باريا غيرو سغا ابرجيا زخور ايثيوبيان الله مني ليك اوروموي شيء نيرو هايل سلاسي زغبرو غفعي اذا خبحال يكالني زيم هايل سلاسي مو ابو بنغلاديش اديو جميلة غامچت بحال اسلاميتي غراغي حقو يوصا نزار رسح ايثيوبيا زنبره دحر بونا هاصي يوحنس مالتي نوسه نغس هاصي يوحنس حوحاتين دواء وعبيلوما مش شعبيا خوينهم يا كلها انا دقه هاصي يوحنس إساسون وود هاصي يوحنس اذا راسه حتى إيرترا دلو إلاني عربي بتسقدفو وحافي صباح نقول إساس مسحواتو اوفيشالي عرق غيرنا انا مسبله كابانا لعلتهم من دلايلهم درفوا نبطهم قال نورو تقراوي حويدو قال ملخ بلخ ماتي يسخ ماتي قرفهم نعاتو نسوم ذزبلو ايتدقومو حجي كن انت سلام نا إسرائيل يوسنو بقى غازا توسدالا قبصو تا غازا يا خمزي غير حيزاتهم صنيحه عالم اوي سلازللهم نبره حجي خريوكم بعل ايرك وينستاين دي غزبحال كمان ناي غازا تخلخل جوش كوينومسي نغازا دحجزو نيرو ديردوم بقى صباح نغونا ابون كم زمت ديردو حجي كن بقى يلو اذا جنسايد اسرائيل جنسايد ايفصمتن نفسات كالخل ليلو ثلاثه غزي خاني كلتا ستيت كونا خا ثلاثه غزي اوعل فريسو مالتي ايدلين انت ايدلكم تبرومسي from river to the sea Palestine will be free انت مالتي بقى اسرائيل تبحال عادس نايليت كوينه طفيا وايفد اي كوينو ستهزبي اب بحراتي طفيو بقى بالستاين تبحال نموخانو خي اب عربسي بيز بحر ورد لو قالا لودي الفابيت لودي كبيم تموت بالستاين نايروما وين انجينيرو حج بقى بترحقي تقطن براي سبر وጪ حقو توديو نا اسرائيل عاوتنا انا عاوتي حجي زي اسلامي دعغرغر دلو كقتليدو قران كمزيل نغلمل دلو واغا يبلون نعاتهم كن فطرلهم ابي احمد مسمص كلهم تايدي ميلهم يጨለማ ጊዜ ነርና የጅብ ቀን የሌሊት ቀን ሊሆን እንደበለም ነው ቦታትና ንሕውሓት ምን ህለ በቃ ካብ ሕውሓት ዘመሓድረንስ ሸይጣን ከመሓድረን ሕሸኒ ሉ እግዚአብሔር ቃ ሂብዎ እግዚአብሔር ከተመነኻ ይድበካ ሂብዎም ህለ አብይ አሕመድ ድባሃል ሸይጣን ሂብዎም ወዲዮሞም እዚ ምስኪናይ ህዝብና ኦርቶዶክስ አምሓራይ ተወዲዩ ነቲ ህዝቢ ከይጸልዎ ولا بأورومو زلنا أرثوذكس ولا بجامبيلا ولا بجنبل حزبنا ينعنا كم أرثوذكس حزبنا سلزخونة
تمرحتهم قنا بلعمو بقى قمار تبلعم توديا يا إسلامي توتيعي بالنيرو دمصاتين السما بالنيرو كل مسر رخيبو زي هو حد كأسمارتيم أسلامين أورومون أسلامين توتيعي دابلع خلو توتيعي زبل نبري دابلع خلو إذا ما بوتاتنا خان سمارتيم أوكي أورومون أسلامين أبي أحمد يبومو كلت نقرب له أسلامين أورومون جيرم يبومو كوستي رومو بقى حيجي كل سب تماهيرة هي فانو مسانا خوني تساقم يبلون ساتهم مقبي I don't think so هم دقبرة جن فانو بعلي ساسي يكونوا محجزون فانو يا بعلي ساسي محجزون تودي تقول بقى يقرفوني رم تشجرات مالتي حجي زين قحشارات قمشحات خم بعل الورايا أفتنا أكبر تخوانا إنساتا نيزاربا كده فون السخم جن ورايا خمزيلا كستو خمزيلاكم أي تدقاقمو شير أي تولوله ورايا خمزيلا شير نبلو نحر شير لكم لا صادقاني ناي جنزب سبقوا مش حامي ميلا دي حمامة كانسر أوات ليلى جنزب جينا حادث سراء حساون بزعبا فتحي كم تسألكم لكم كي تصبي الصان فتحتها متساي كونت الحج جن الصان كونت إتيبقى إذا بسمع إتيبقى أتلينا نلقلت بالنبرة قادم سمعني رندي حج خا إتيبقى تلامتها بجاكم أتم قلعت كم زياتنا عينة عطارو أي تسمعون إذن عطارين بقى إذن البوليتيكا يكون أكثر حسي أفتندابار بيرها قبلها قلنا ملخ إلهي كان خمان كجبرك إلهي قول عواليدن حدار جيران كمان قمتها إلهي زياتنا يسمعون anyway حجي أفتعابيكم كيدينا إذي نعخاتكم كم أبستون إيج أفت كابتابا كوناي تجرين إثيوبيا خيوتو ولا ستالين نكون مندفقون نعلم كزارو سمعي ما يفلتني أزيف نساتهم كم الفلتوا بوليتيكا صار كان زبالة كوستو زبالة عاد ليكم نعخاتهم كي تسمعوا لا ستالين كي تخدوا نفس تجري فرست بها كي تخدوا نعلم انتهى له خبابينا أبكرنا أفريقيا انتهى بوليتيكا سالال فالو أبتي عالم كان تهلو أميدل إيست كان تهلو أبزم كلام مبرأ مالتي يكم إذا مسفلتكم وطرحيتي كمي جيرو نهانا مفتحين نتسال نهانا تفتحين هيك أزيوان ويكأن تسفاتين سمعوه أنا كنت تسفاتين الله حد نقر عشو زبالة نقر بالزاربو قل اسحيشان معي تسفاتين كتعريت خيليخا بتسفاتين كوم تقبرو خا سرتو بزايدو قل ما لمس بالكم يسو خاوي تحلفي له خاسو أنا هبي أكيد لكم كم قبلكم ما ينبرون عابيو كلاتكم كترنفاكم نيرو قل بعد خاتم لكم تقويكم أو تصحكمه anyway نبتي تعشوا خلنا بلينا لحريك أخمتنا يبقى قدام يزو قبركم خا من تان بتطبق زبالة سمعوه خاني أب حدا جيرة خا أبز بوست قبركم يا ما نستبح نقول تركبت هاجر نسخاتكم سلازقونكم نعشتوا especially كابر بعنا تحت لكم عالم أبيدكم يدلو لو مسي information library خيط كاجل خيط كتري اللي يكون أبيدكم الله عالم تالو كبابيكم تالو كبابيكم وتسيلكم رأيوه كل ما عالتي تسألوناي زي مدرنا مدراج عايز خاني كابنا عالم أكلسي حدا أكلينا يا مس عالم قريتكم ناسكم ترحبوا ترح تأشوا تقولوا يا إذا بوليتيكا يكون يا إرمياس يحيزوا لنا تي رأينا تبوا جن كابوت بال إرمياس كابوت إلكا حسوا صوبل تحرك أنا يبحكي كتنتن دخول سبتام تنبر أو بقى حدا ناس عمد بحلال لنا السون ده تعشوا ده سواي ده ميس كمان يكون ده بارا يكون ده بار كلاس اللو ده ميس كلاس اللو سلام تايت جنزب سلدوس ده كافيه ورزينة اللو إنت سامي أسلام أيوك ده سوايسو تجزع بقى أو هو وخبلوا علو ده حزنا نجنا عليه بريليانت زخانو يبقى جلا زي أدم فتوم تسفى برهان مين تحدث بعل جرما أفوركي أو مخاركم بتعمي ده حزنا وتخابو وتو هاو تأكيد كنتوا على تخاب سلكم 4 ساعات قال من 4 ساعات زارب لي وتخابو الانفورميشن كو 10 10 تبزحي 4 دقائق كون لعل سخيد له كون لعل سئلك هالو لوي anyway وتخافتي ودي
ሓደ ሰራቂ ጀበርቲ ሰሚር ሽሙሲ ኣኽራይ ገዛውቱ ዋ ተሓቢኡ ድመፅእ ሰብ ኩላ መዓልቲ ሰራቂ እዩ እንድሕር ክንድኡ ሚድያ ናይ ዓዲ ዘገድሶ ኮይኑ ገፅ ቆሊዑ ይድመፅእ ኸማና ንሕና ኮ ስለ ደይንሕሱ እኳ ኢና ገፅና ቀሊዕና ንመፅእ ንህዝቢ ናይ ህዝቢ ስለ ዘገድሰና ገፅና ቀሊዕና ንመፅእ ትንዛረቦ ዘለና ገፅና ትርእይዎ ኣለኹም ተፀግም ኣይኮነን ስለዚ ተጋሩ ናይ ደቡብ ኣሕዋትና ደቡብ ትግራይ እያ ኣጋዝያን ተጠንቀቁ ኣብዚ ዘይድሊ ነገር ኣይትእተው እቶም ዓበይቲ ባዕሎም ፈትሕዎ እዮም ናይ ሕወሓት ተሓላቕ እውን ኣይትኹን ናይ በዓል ጌታቸው ኣይትኹን ሱቕ በሉ ያ anyway ናብቲ ታሽሙ ክንቅፅል ኢና ናብዚ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ግብፂ ዕጢጢ ኢላ ነይራ ከይተቐበልና እዚኦም ጋዛ ማለት እዩ ክወፅኦም ጋዛ ግብፂ I think about 600,000 ወይ 500,000 ገለመለን ክትወስድ እያ ጆርዳን ከምኡ ክትወስድ እያ ሶማሊያላንድ ሱዳን ኣብዚን ኣርባዕተ ፋሕ ተቢሎሞም ሲ ከመይ ገይሮም ሃገር ክኾኑ በቃ ፓለስታይን ዝበሃል ኣይክንሰምዖን ኢና ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ፋሕ ከብልዎም እዩ ስለምንታይ ኣይነብሩ ኣየንብሩ ኮይኖም ትደሕዝነካ ከዓኒ ከም ሰብ መጠን ቆልዓ ሰበይቲ ኣብቲ ውሽጢ ደሎ ብሓይሊ ሒዞም ጅሆ ሒዞም ዘቕትልዎ ደሎ ያ ሕልና ዘሎ ሰብ ንዓቶም ክሓስብ ኣሎ ስለዚ ነቲ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብኡ ጭፍጨፍ ደሎ ካብ እንዳተጨፍጨፈ ኣብ ትሕቲ ሓማስ ዝቕመጥ ወፂኡ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክስደድ ሕሾ በቃ ተወዲኡት ጉዳይ ጉድ ጃብ ትራምፕ in Gaza, and they want to take over in Gaza. The reality is, okay, we're looking at a reality here where that cannot happen. The Palestinian Authority has been complicit, okay, absolutely complicit with terror attacks on Israeli civilians. It has been a part of a pay-for-slave program of Israelis. It has been part of a pay-for-slave program of Israeli civilians, which is very, very, very dangerous. And in reality, the biggest issue with them is that they can't trust them. They have the same end goal, which is to take over Palestine or to take over Israel and turn it into Palestine. Now, last thing that's interesting that's happened today in the last 24 hours, from what we understood, the Trump administration, I don't know if it's coming from Trump directly or Steve Witkoff, I'm not sure who it's coming from. Okay, but it looks like what has happened. Trump has given an ultimatum to Egypt now. Take in 500,000 to 700,000 Palestinian refugees from Gaza, or lose all financial aid, complete financial aid. We already knew that al-Sisi was kind of potentially interested in taking in 500,000. I mean, he felt like his hand was forced. Now it seems like there's an ultimatum on the table. Take in 500 to 700,000 Palestinians, or lose all aid. Egypt can't survive without that aid. People don't understand. I was just watching a video about this the other day, and it really reaffirmed to me. Egypt is a flailing country. Egypt may seem like this strong, all-powerful country in the Middle East. Population of 100 million, overwhelming majority living in very, very bad conditions, very poor population. I've been on the streets of Cairo. Not a great place to be. Immense violence, immense racism, immense extremism, parts of the Sinai fully taken over by ISIS. You still can't, when I was in Egypt, we literally couldn't drive on the northernmost road that takes you from Israel to Egypt to Cairo because it was overtaken by ISIS. So Egypt has some major, major issues. They want American support. They want to be friends with America, even though as much as they pretend like they're part of the Arab world, nobody even considers them real Arabs. Everybody in the Arab world, especially the real Arabs, makes fun of them for not being real Arabs. That's the reality of the situation that we're dealing with here, okay? And so Egypt is in a peculiar situation where they're not going to want to lose this aid, but if they do take in these 700,000 Palestinians, they've already kind of hated and shunned by the Arab world for a long time for making peace with Israel. They're kind of seen as the P word of the Arab world because they broke and made peace with Israel alongside Jordan. And the one thing I'll give to Jordan is that they kind of leaned into it instead of going away from it. Like I will say maybe not the population, because the Palestinian population obviously not, but I would say the Hashemites kind of leaned into the support of Israel a little bit. You saw them militarily supporting us this year. Egypt has like gone away, like as far away as you can go. Like they just made their population more anti-Semitic in the last 50 years we've had a peace deal. And so
Egypt's in a really, really fucked place, I would say, right now. Not a good place for them to be, but ideally for us, that's great. I think the more Egypt has to deal with the consequences of their actions, like enabling October 7th, the better for everybody in this region. Egypt needs to deal with the consequences of what it's done. Egypt deserves a slap in the face and a slap on the wrist and say, no more, Habibi, you can't do this anymore. You cannot fund and help fund Gazans to come slaughter Israelis, including Arabs and Muslim Palestinians that you so love. You can't fund them and can help them do that a la October 7th. And then especially when they're getting attacked, okay, when there's a serious need to house them as refugees, you bribe them $10,000 a pop at the border and keep pretending like you don't want them to leave their land, yet you won't take any of them in. You won't take any Palestinians in unless they pay you $10,000 at the border. What the fuck, Egypt? What the fuck? Egypt needs to... Arabs are under occupation. Now, that's going to sound crazy because you're not exposed to any perspective that sounds like that. So could you ever come to that conclusion? You have groups of people who are offered a state who you're not listening to. They do not want the state that they're offered. They're offered a choice between a state and a chant. And if you know the chant, it's from the river to the sea. From the river to the sea is what they chose. You could have a state, or you could have a chant. And they want the chant. They are the tip of the spear in the global battle against Western hegemony, against an occupying European power in holy Arab land. And they're not going to give up on that as a collective political entity. Correct. For a relatively modest, prosperous state. Okay. فحتى انت بالدلوزي طوال سمعكم بهم بزعبة إيجيبت يوم كمان نتهم فلسطين هاديمهم من حرمات يمسي لقع كم زي حجي أب تجراي تجوبر له شفات له أنا مش تجراي كابي إرترا هاديمهم كم تخلوا سلدن دخلوا دقتوه ثم تجارنا يدوم بيكونه تجارنا يسمين إرترا وينه أو جورون أب تجراي أبلوكون ده صنفو نإرتراو هاديمو إرتراو تجراوي هاديمو تجراي كأتخلو رخيبنا هنا تي إنفورميشن رخيبنا هنا بتوم ندخلوا دقتوهم إرتراويان تجاريو يا صراحة نقولتي كله جدو تتجراوي نايدو كمان يكونه هو مسؤول مسرح اللخوني جيم توم هاندستي توم كاندي نزي نيتورك غير مسرحلو سقع عبزي دقونا له ገንዘብ ዝቕበሉ ማለት እዩ ሕጂ ኢጅፕት ከዓ ቆልዓ ናይ ጋዛ ሰበይቲ ናይ ጋዛ ሃዲሞም ክኸዱ ከለዉ $10,000 ክፍልዎም ንግብፂ ከኣቱ ሕጂ እዚአን ኩለን እዚአን እዚ ኩሉ ምስ ረኣየ እዚ ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ ናይ እስራኤል ሰቃይ ፈሊጦሞ ማለት እዩ እምበር ንእስራኤል ከምዚ ጌርኩሞም ዶ ንስኹም እሶም መሳርያ ደይብሎም እስኹም ከም ዘለለኩም በቃ ተወዲት ጉዳይ ሕጂ ብድሕሪ ናይ መን ከስማዓኩም ናይ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝደገ ኮይኖም መቸም ነቲ ሕወሓት ከይለዓልዎ ስቃይ ይብሉን እዮም ትዝገርም ግን ኣብ ቁርኣን እንኳ ሕጂ በቲ ቁርኣን ዘረባ መፀ ኣብ ቁርኣን ኣብ ሓዲት ይኹን ኣብ ቁርኣን ይኹን ኪድንብብዎ ናይ መወዳእታ ነቢይ መሓመድ እዮም ዝብልዎ ይኹነሎም ድሓኒ ናይ መወዳእታ ዳስዋዮም ኢየሱስ ኣስላማዩ አብርሃም ኣስላማዩ ኣዳም ኣስላማዩ ይባሃል ስለምንታይ ነቲ ክርስትና ነቲ ኣይሁድናን እውን የለን እዮም ዝብልዎ ናይ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ሓጂ ጅብሪል ዝበሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ነቢይ ነይሮም ኢሎም የስምዑና ኣለዉ ራእይዎ ያ ፅቡቅ እንኳዕ በሉ እሱ እንታይ ድብል እቲ ሓጂ ነቢይ እቲ ክንሰምዖ እንዲና ካብ ደቂ ዮሃንስ ዝነግስ የለን ኢሉ መለስ ዜናዊ ዘይኮነ እንደጊሱ ካብዚ ሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንናሲ መለስ ዜናዊ ዘይኮነን እቲ ዝዓበየ ክብሪ ዝረኸበ ኣብ ኢትዮጵያ ሞይቱ ከማንሲ ብህዝቢ ተቐበረ ናይ ዓለም ነገስታት መፅዮም ናይ ዓለም መራሕቲ ንመለስ ዜናዊ ክቐብሩ ሃይለ ስላሴ ሸቓቕ ዘይኮነን ቀቢሮሞ ምኒልክ እንታይ እዩ ገለ ገይሮም ሰፈለስ ዲገነ መን ሓሚሙ ሓቢኦም ዘይኮነን ቀቢሮሞ
መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተንከራቲቱ እንዳማታዓደደ ይኮነ ንቕመጥ ዘሎ ሓጂ ጅብሪል ግን ካብ ደቂ ሃፀይ ዮሃንስ ትግሬ ፈፂም ይነግስን ትግራዊ ዳ ነግስ እምበር ኢሳያስ ንህለኩም ደንጉስ ናይ ብሙሉኡ ኢሳያስ ናይ ብሙሉኡ ትሪጅንሲ መንዲ ቀጥቀጥ ደብሎ ንኢትዮጵያ ንሶማልያ ንጅቡቲ ሓደ ኢሳያስ ዘይኮነን ሓደ ኢሳያስ ዘይኮነን ኩርማጅ እንዳገበረ እንደዚኦም ኩለን ዓድታት ኩራሜጅ ጥፊእዎን ዘሎ ሓቂ ንዛረብ ሃፀይ ዮሃንስ ኣሎ እምበሪ ሃፀይ ዮሃንስ ኣሎ ንሕና ግን እቲ ሃፀይ ዮሃንስ ንህዝቡ ዝሓሊ ስለ ዝደለና ኢና ስለምንታይ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ህዝቢ ጠፊእና ኣብ ግዜ ሕወሓት እውን ጠፍኣና ኣሎ ተሓቂ ምዝራብ ንሕና ህዝቢ ስለ ጠፍኣና ደኣልና ነቦታትና ከምዚ ገይሮምና ንብል ስለምንታይ ሓደ ህዝቢ ዋን ሳይድ ሓደ ጎኒ ጥራሕ ኮይንካ ይትዛረብን ኢኻ ሓደ ህዝቢ እንድሕር ሃዲሙ ስጋዕ ዓሳ ዝብላዕ ስጋዕ ኣብ ባሕሪ ዝጠልቕ ተኮይኑ ዘይጠዓሞ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ግን ብሓሳብ ኮይና ንፈትሖ ተዘየሎ ግን ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዘንጊ እታ ኩርማጅ ሃፀይ ዮሃንስ ይሞት እምበር ኩርማጅ ስጋዕ ሕጅላ በዓል ብርሃኑ ጁላ ሕጂ ብጥርሑ ሂቦሞም ዘሎ ማርሻል ፊልድ ማርሻል ገለ ሂቦምሎም ዘሎ ኣብ ስርዮም ዝሸኑ ዘይኮኑ ህዝቢ ትግራይ ብደንጎላ ገይሩ ዝማረኾም ዘይኮነ እዚ ክንሰምዖ ኢና ፅቡቅ እንኳዕ ሓዋእቶም እዚ ሽሻይ ንዓና ነዞም ስፔሻሊ ትግረ ንዛረብ ኣጋፅያን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ቁርቁስ ይኹም ትብሎ ዋላ ንሕንሕ ፅቡቅ ሽሻይ ንዓና ንሰምዖ ኢና ሰብኣይ ይረሳሕ ሰብኣይ እዚ ቅድም ናይ ቢቢ ክንሰምዖ ኢና ቢቢ ቅድሚ 7 ዓመት ገለ መፅዩ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ንሕና በዚ ንስኹም በዚ ነዞም ቴሮሪስት ነጥፋእዮም ኢሉ ክመፅ ቢቢ ክመፃኩም እዩ ነዞም ቴሮሪስት ተዕገርግሩ ዘለኹም ቢቢ ኩርማጅ ሒዙ ክመፃኩም እዩ ንሪአኩም ኢና ሽዑ The meeting of 7 leaders from African countries with Israel. I think it underscores the fact that we are in a monumental change in the relations between Israel and Africa, beginning here. It is warranted by the great changes that are taking place in the world. We at once have an enormous boost and jump towards development, towards the possibilities of this new century with all the promises of technology. But at the same time, we have a savage medievalism that seeks to take all our societies back to destroy them, destroy our freedoms and destroy our hopes. So we at once have to do two things: develop our countries into the future and fight back the forces that want to take us to a dark past. And we can do this. I believe Israel is the perfect partner for the countries of Africa. Okay. Yeah, እዚ ካ ፕላን ኣሎ ስለምንታይ ስፔሻሊ ሆርን ኣፍሪካ እዚ ቀርና ኣፍሪቃን እዚ ሚድል ኢስትን ዝተተሓሓዘ ናህና እዩ ነይሩ እውን ናህና ናይ እስራኤል እዩ ነይሩ እቲ ሚድል ኢስት ሕጂ ሎም ሚድል ዌስት እንተኮይኑ ሚድል ዌስት ዘየለ ሚድል ኢስት ዳሕራይ መስራቂ ዝኾነ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ገለ መለ ዘውፅሉ እዮም ድሕሪ ሚድል ኢስት ኣሎ ሚድል ዌስት ከዓ ክኸሉ ነይሩ ዳሓን ንሱ ካልእ መዓልቲ ከረዳእኩም እየ እዚ ብሙሉኡ ሚድል ኢስት ኢሎም ፅውዕል ኣሎ እስራኤላውያን ዝቕመጥዎ ነይሮም ኣብ ግዜ ሰሎሞን ኣብ ግዜ ዳዊት ናይ እስራኤላውያን ነይሩ ዳሕራይ ሮማውያን መፅኦም ብትንትንትን ኣቢሎሞ እቲ ብኡ ዘሎ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ኮይኑ ይቕመጥ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ናይ ቀደምና ኢና ንምለስ ዘለና እሳቶም ኩሉ ቦታ ሕዝቦም የመን ይኹን መንደፍ ይኹን ኩሉ ናይ እስራኤል እዩ ወይ ከዓ ሽግር ከምፅኡ ተኮይኖም ምሳና ንሕርኮብ ኢሎም ንሕና እውን ምስ እስራኤል ኮይና ኢና ክንዋግኦ ንሕና ከዓ እቲ ቦታና ከዓ ንፈልጦ ኢና ዳሓን ንሕና ናይ ኣግኣዝያን ከዓ ንፈልጦ ኢና ኣግኣዝያን ክንከውን ኢና ዝበለ ከዓ ድኸልኦ ሰብ የብሉ ኣግኣዝያን ድሕሪ ክኸውን ደልዩ ምንም ፀገም የለን እሱ ዳሓን ንድሕራይ ንግደፎ ቢቢ ግን ሰሚዕኩሞ እዚ ቅድሚ 9 ዓመት ዝወፅእ ፕላን እስራኤላውያን ካብቲ ለውፅዎ ፕላን ንንቕ ኢሎም ተኣሽሙ ይገብሩ እዮም ልክዕ በታ ፕላን እዮም ዝኸዱ ኣለዉ ሕጂ በዓል ግብፂ በዓል ገለ መለ እዚአን ዋጋ ይብለንን ግብፂ ብኢኮኖሚ ተሓኒቖማ ሓንቲ መዓልቲ ይፀንሕን እያ ብቐዳማይ ዝገረመን ሓንቲ ኤርትራዊት
كابز قرن أفريقيا ده حي لا يسر جبتي تلني حمام نايجب هذا اللون جبتي ولا حنتي بالله بعد تونسيا الجيريا حج من جد قابلهم كبت أتسوني صبوين عنا anyway نقتل حدا فانتا هون واقع دي جلز بحاله لقمة زبالة سبعي حق خي زارب سي فرق حق زارب كلها معلتي يا صبوين أرثوذكس كلها أنا أرثوذكسينا أمحارا يكون أورومو يكون قال لكم أرثوذكس كوين كأرثوذكسيها جن بعد زياتهم نت أرثوذكس زياتهم من نت أرثوذكس هاج أمالي عمو اللو خاني دقوم كأ عددات أشوم خوينا مالتي زم جهاداوين جوار زفترهم يا كقتلهم وعللهم حجناي ማለት አልችልም ለምሳሌ አሁን አንድ ዶክመንት ሼር ባረግ ዮሴፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የዋሃቢ እቅድ አለው ወደዚህ ወደ ጅማ መንገድ ሰኮሩ የሚባል አካባቢ በዛ ወደ ውስጥ ነው አንድ ጥናት ሰራለሁ ክርስቲያን በማድረግ እዚያቶም ቅድሚ 25 ዓመት ጀሚሩ ወሃቢዝም ይብለሉ ሕጂ ልቕማጥ ይሰባይ እንታይ ይኹን ደሊ ወሃቢዝም ኣብ ግዜ ሕወሓት ይመጽ ይብል ወሃቢዝም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ይመጽዮም ቶም ሙስሊም ብራዘርሁድ እንተኾነ ግን ሃይለ ስላሴ ነቶም ኩሎም ኣስላም በትግርኛ በአምሓርኛ ከተቐሪ ኢሎሞ ኣብዚ ናይ ወሎ ዝነበረ ብጥሜ ተቐተሎም ንምንታይ ዲ ሙስሊም ብራዘርሁድ ከነለዓዕል ኢና ኢሎም ምስ ለዓዓሉ ሃይለ ስላሴ ቀፂዕዎም ያ ጽቡቅ ገይርዎም ግን ሃይለ ስላሴ ኣስላም ኢሉ ይኮነ ቀፂዕዎም ስለ ዳዕገርገርዎ ናፍታ ቦትኡ ናፍታ ሰዲኡ ስለ ዝመጽዩ ምርን በዓል ሰላማይ ሃይለ ስላሴ ምስ መጽ እዩ ዝኹሉ በዓል ጎጃም ዳንግላ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናይ ገለመለ ዝመጽ ሃይለ ስላሴ ምስ መጽ እዩ ኣብ በዓል አዲስ አበባታት ካብ ቤተክርስትያን ንላዕሊ መሳጊድ ክስራሕ ተጀመረ ስለዚህ ሃይለ ስላሴ ከምዚ ናይ ተዋህዶ ተኻላይ ካል ጌርኩም ከይትወስድዎ ሓደ ሰብ ናይ ተዋህዶ ተኻላኻል ዝነበረ ሃፀይ ዮሃንስ ጥራሕ እዩ ኩላቶም ሸቀት እዮም ሕጂ ናይዚ ጅብሪል ክንሰምዖ ኢና እዚ ዊርድ ሰብኣይ ኣብ እስላምሲ ናይ መወዳእታ ነቢስ መሓመድ ተባሂሉስ ሓደ ጅብሪል ዝበሃል ከዓ ወፂልና ኣብቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚኣ ብባራኪና ጌርና ክንሓፅባ ኢና ፅቡቅ ጌርና ክንሓፅባ ኢና ስለምንታይ ጎረቤትካ እንድሕር ርስሓት ኣሎ ሓደ ግዜ ኔልሰን ማንዴላ ሓቲቶሞ ፅሬት እንታይ ማለት እዩ ምስበሎ ገዛኻ ኮስቲርካ እንድሕር ኣፍ ደጊኻ ትጉሕፎ ኮንካ ካብቲ ኣፍ ደጊኻ እውን ጀርምስ ክመፀካ እዩ ስለዚ ንዓና ኢልና ክነጥርያ ኢና እታ ኢትዮጵያ ያ ንዓና ኢልና እዞም ህዝቢ ኣጋዚ ንዓና ኢልና እንድሕር ኣብኡ ዝመርሐ ክኾን ኮይኑ ከዓ ንሕና ዝደለናዮ አንድ ጥናት ሰራለሁ ክርስቲያን በማድረግ አስገድደው ያጠምቁ ነበር ይባላል አስገድደው ያጠምቁ ነበር ደግሞ እንደተባለው በስድስተኛ ወራቸው አርፈዋል አጼ ዮሐንስ በነገሱበት ዘመን አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት በሚል መርህ ሙስሊሞችን ክርስቲያን በማድረግ አስገድደው ያጠምቁ ነበር ይባላል ሰው እንዴት ያለ ፍላጎቱ በእምነቱ ይገደዳል የሚል ሐሳብ የገባቸው ሼህ ሁሴን ጅብሪል አጼው ይህን በማድረጋቸው ንግስናቸው ችግር እንደሚገጥመውና ስራቸውም ትክክል እንደማይሆን እንዲሁም በውጊያ ላይ እንደሚሞቱ ቀድሞ ታይቷቸው ኖሮ እንዲህ ብለዋል ያላየህም ይኸው ያልሰማህም ስማ ቆቡ ተቀደደ የመምሬ ግርማ ደረሱብን እንጂ መች ደረስንባቸው ቁረቡ ይሉናል የነፍስ አባታቸው በመተማ በኩል የምትጤሰው ጢስ የምትከነክናት የምታስነጥስ እምብዛም አትበጀው ላጤ ዮሐንስ የዮሐንስ በቅሎ ብረኪ አላህ ካመጣበሽ የድርቡሽ ማራኪ መተማ ላይ ወርደሽ እንዳትማረኪ የአፄ ዮሐንስ ኑዛዜና ቀጣይ ንግስና የንጉሱ ወንድም የነበሩት የደጃች ጉግሳ ልጅ ራስ መንገሻ ቢሆንም ይህ እንደማይሆን ቀድሞ የታያቸው ሼሁ ግን ቀጥለው ሚኒሊክ እንደሚነግሱ እንዲህ በማለት ተናግረው ነበር የዮሐንስ በቅሎ ጠፍታ በሌሊት ቀን ወደ ሚኒሊክ ስትሄድ አየናት ጣይ መግቢያ ጣይ መውጫ የገዛው ንጉስ ሳይቀበር ቀረ አፄ ዮሐንስ ምድር ተዘርግታ እስክትከተት ከእንግዲህ ለትግሬ የለው ወንድነትን የወሎ ራስ አሊ በኋላ ተቀይረው ኦኬ በቃ ድራማ እስቲ
استيل دراما سرحلكم الله هاتي منينك دمتوهم فرنساي هاتي يوهانس مسموتو تعدي فحفاحيلا كم الحجي أبتحت عبد الله فحفاحيلا دخمت إثيوبيا مسكونة فرنساي ما متأمو هي إذا قول ما أسلامي كن بمحرنا يجيرو كم زيلو مو القرآن نحر محمد كوينو ناي مجرشها نبي إذا جبريل ده أنت يزخوني هي يفتر له تا إثيوبيا تبحال جن تجراوي زي بالله إثيوبيا ستة طويلة يتفلتنا تجراوي كلها معك لما حضرة إتا إثرا تبحالون تجراوي كلها معك لما حضرة على أساس يكون أساس ورد مندي وده هات يوهانس دي هات يوهانس مويتون بر اتناتو منفس على سقع حجي خاء هات يوهانس دحن أنا مقالة خيد اسكفتونو يلقريفوهم منفس هات يوهانس دي بالله إثيوبيا خار أيوات بالله الله بقى قال لكم حاو بيت اسلامي بيت قيلي يبالعو يقاساتر له منفسنا هات يوهانس دي بالله بوتا هات يوهانس زلوا بوتا مقالة خاء كند قيلي وقع متيواتا تقراي مالتي كند قيلي وقع شو عتا شمون تعدي 84 قوانقوا الزارب حزب متيوا استيل نقولهم دواع بيلمو إذن دي حوحات نتكلنا أبوي سبحات يكونن حوحات دبرت إينا يكونن حوحات وي أوزلو حدا خلطة يكونن حوحات حزباوي ودب حرنة تقرايو نحوحات مقوام مالت شفت النتي لكم تصفاتين كمان لبيمو بكا إتي حزباوي إتي شعبيان ولو دلنا خمان حوحاتيو شعبيا من دلايلو قلت له حوحاتي بكل تتمقين حزباوي جنبار حرنة إرترا حوحاتي إرترا زبحال حزبيلن إرترا زبحال مريتيلن ناي كولونيال انتيتي سلازي حوحاتينا كلها إساس حوحاتيو دبرتين حوحاتي كلها حوحاتينا تجارو سلازقنا أجازيان سلازقنا يا تا ناي بحق شمنا حوحاتينا كلها سلمتاي EPLF سيت إريتريان جنا ملندم إريتراينا كنا تجاروينا أجازيانينا حماسينينا نعنا زي مثل الناشم أين قبلونينا كلها حوحاتينا سلازي نزن عطارو حمشته 10 سنتيم كبايلن قحشرشر دبلا كم بعل قلتها قرايا أي تسمعون بقى أي تسمعون زعابي عدل زعابي شيشاين دا متصافكم سينع سميعكم كستوخم زيلا قدفون أتنعو كيدو تمرتكم قبرو فما بدأ قدر لكم نتجيزيكم تتقوموا كيدو تمرتي صباح نقوطها عادة تداليكم يا تهاجر حماسين تداليكم يا ثم نأشتو كيدو تمرتكم قبرو أبزي دا قدر له تقيا منبر تقوامي يلن تدحناكم يلن والحد يلن سؤالك بامبولات السراري حكاس حنساوو فينا هنادو بيتو منتي بيتو دي بحال سبعي تي إساس أسير ودلو صبق دبرو نحنا بيتوينا من شو ما تفلت قلني السو إساس صبق دبرو كبعل إدرو السرمون أي بندسمي مش تم تأثيره مالو واينات تاي جبار خوينو قول مات تجارب بحرنا يتقوم لنا وا بعلو تقراوي عندي التسروت تاي تقراوي يكون عندي السوقيني تسفات ينزل عقوكم دك سراي قال بيتو دبلو تاي بيتو قال بيتو كم شعوب برجيد نحامد يلكا قال يوم لعتيتم ذهبكم كا أسلامي لعتيتو ذهبكم جهاديست كم بعل شو ممكن تسوى ما يدلني بس هم يومكم تناي برجيد نحامد الكونسبت ناي حاسوس لزخونه خا شعت شمونت تفعلاليكم نحنا دق بيتوينا نحنا دق درعينا انتي زرفو خوينو بتم عبيت رادي تزارو anyway يا كلاب زيد اللي نعاكم دايما بوليتيكا كتزارو لكم هاي تفتوني أبتي إثيوبيا خاني تصبق نقع حواتهم تصبق ناتهم نايزو سبعي زي فانتهم واقعي البحر ناب إرترا وقع أيدقفون كم تناي قدم ناي قول ناي بحر قد يفومي
مش قدم بقيح بحر طرحهم دحالمو نيرم كابو وصيم تفويسهم هابين لزي مالكم ሁሉ የተደመደመው ወደ አልጀዚራ ከጻፉ በኋላ በዛ በኩልም ምላሽ ተሰጠ። ከዛ በኋላ አሁን የሚደረገው ነገር ሁሉ እንዳለ የጦርነት ዝግጅት ነው የሚመስለው እና ሰው ያበደ ነው የሚመስለው። እንግዲህ አሁን በየአመት ጦርነት አላነሰውም። በሀገር ውስጥ በቂ ጦርነት ነበረው እስካሁን ያደረገው። እንደገና ደግሞ አሁን ሌላ ጦርነት ወደዛ ነው የሚኬደው እና ተቋማቱም ምንድነው ፓርቲዎቹም በዛ በኤርትራ በኩል ያለውም በእኛ በኩል ያሉትም አሁን እዚህ ውስጥ ህወሓት እንደዚሁም ኦህዴድ እና እንግዲህ የኦነግ ልጆች ናቸው። በዛ በኩል ደግሞ ሻዕቢያ እድሜያቸው፣ ዘመናቸው፣ ታሪካቸው ሁሉ የጦርነት ነው እና ሰውን እየማገዱ የመኖር አይነት ነው ያላቸው። የተለየ ታሪክ የላቸውም እና አሁንም ወደ ጦርነት ልንሄድ እንችላለን ወይስ ዝም ብሎ አይነት ፕሮፓጋንዳ ነው የሚመስሉት? ምንድን ነው የሚሉት በዚህ ጉዳይ ላይ? አይ ትላንትና አንድ ነገር እየተናገርን ነበር እና ይሄ እቃ ነው። እጄ ላይ 2 ሞባይል ይዣለሁ። ይሄም በአንድ እጄ ተይዟል፣ ይሄም በአንድ እጄ ተይዟል። እጁ ግን የኔ ነው። አሁን ሞባይሎቹን አጋጨኋቸው። ግን ዜና ስሰራ ሞባይሎቹ ተጋጩ ብዬ ነው የምሰራው እንጂ ፋንታውን ሞባይሎቹን አጋጩ ብዬ ዜና አልሰራም። አብይ አህመድ የማ እቃ ነው ብለን ማን ነው ስልጣን ያሳዘው? ማን ነው እያዘዘው ያለው? ማን ነው ኢሳያስን የሚጠላው? እናውቃለን። የምዕራቡ ሀገር ነው። ጦርነት አለ ካልክ የምዕራብ ሀገር አለ። የምዕራቡ ሀገር ደግሞ ራሱ ከሚሞት እንደ አብይ አህመድ አይነት ከእምብርቱ ውጪ ማየት የማይችል እምብርቱን ብቻ እያየ የሚኖር ማለት ነው። ሰው እየፈጀ ቤተ መንግስት ራሱ የሚሰራ ቤት እያጨለመ መንገድ የሚያበራ ሰው እያስጠማ አትክልት የሚያጠጣ እንዲህ አይነት ጥሩ እቃ አገኙ። ገብቷል። ኢሳያስ እንኳን በአንድ ቦታ እንዲረግቶ ቢቀመጥ እሱን እየያዙ ያጋጩታል። ስለዚህ ራሱን ለመከላከል ይሄ መልሶ ይገጨዋል። ስለዚህ ይጋጫሉ ማለት ነው። 2 እቃዎች ናቸው የሚጋጩት። የሚያሳዝነው ግን ነው የሚያሳዝነው የእነዚህ የ2 እቃዎች ወታደር ሆነው ሰው ለመግደል የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አሳፋሪ የሆነ ህዝብ ነው። ህዝብ አይሰደብ ይባላል። የሚሰደብ ህዝብ ነው። ላስቲት ወያኔ በቃ እጂ እዚያቶም ተረዲዎ ማለት እንታይ መጽእ ኣሎ ግን ኩላ መዓልቲ እዚኦም ከዓ ምስ ፓኬጅ እዮም ዝመፁ ምስ ልቋምፅ ወያነ ዝበሃል የለን ሕጂ ወያነ ይኮነ ዘሸግሮም ዘሎ ሓደ ግዜ ንሕር ወያነ ሲ ቀጥቂጥናዮ ሓሙኽሽቲ ጌርናዮ ገለ መን ኢሎም እንድዮም ንትግራይ ክውረር ከሎ በዓል እዚኣቶም ወፂኦም ተዛሪቦም ድዮም ኖ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ኢሎም ድዮም ኣይበሉ። ሕጂ ግን ምስ ተዳሃኹ ምስ ተቐጥቀጡ በቃ ንህለዉ ንኢሳያስ ሪኢኹሞ ኩርማጅ ሰብ እንድሕር ተኮርሚጁ ሰጥ ይድብል ንኢሳያስ ከም መልኣኽ ገይሩ ይምፅዎ ፅቡቅ እዚ ንዓና ክሕጉሰና ኣለዎ። ስለምንታይ ኢሳያስ ንዓና እዩ ዝመስል እዞም ኣብዚኦም እናኩዕንቲ ኣለዉ ምስ ኢሳያስ በቃ ፓሽነትሊ ሬሊጅስሊ ከም ሃይማኖት ዝፀልዎ ኢሳያስ ንዓና እዩ ዝመስል ክተወፅልዎ። ኢሳያስ በይኑ ዝገብሮ ነገር የለን። ኢሳያስ በይኑ ንትግራይ ኣይወረረን። ኢሳያስ በይኑ ካብ ዓድኹም ኣይውፃኩምን ኣብ ከባቢኡ ደለዉ ኸኒ ምንታይ ካልኦት ደይለዓሉ ኢሳያስ እናብልካ ዘረባ እሱ በይኑ ዝገበሮ ወላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ኢሳያስ ነፃ እዩ ህለ ሰብኣይ ንኢሳያስ ከም ምንታሽሙ ጌሩ ምፅዎ ፅቡቅ ክሕጉሰና ኣለዎ። ምስ ተቐጥቀጣ ምስ ተደከሩ ኣብ ዝበፂሖም ማለት እዩ። ሕጂ ኩላ ሰጢላ እያ ሌባ ዘይነብረላ ሃገር ክትመፅያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ቀሊል እዩ። እዚ ኣብዚ ደቡብን ኣብ ሰሜንን ዘሎ ህዝቢ ግን ልቢ ግበር እሱ ኢልካ ድላይ ምግበሩ እሳቶም ባዕሎም ክወፅዎ እዮም። እንተ ጌታቸው ከይዲ ጌታቸው መፅዩ ንዓና ኩሎም ናሕና እዮም ንዓና እዮም ዝመስሉ ንሕና ክተዓረቑ ብሓንሳብ ክሰርሑ ዳኣልና ክንዛረብ ዘለና እምበር ሳይድ ሒዝካ ክስቶናተይ ኣይበሃል። ኣነ ኣቦይ ስብሓት ናይ ተይል ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። ኣቦይ ስብሓት ግን ወፂ ጥሮታ ወላ ሓንቲ የብሉን ኣይተልዕልዎ ያ ደኣፍ በዓል ጓራያ ድላዓል ኣይኮነን። ሰብኣይ ጀግና እዩ ስራሕ ሰሪሑ ደቃ
ክንድወስር መጀመርታ ሰብ መሰርሐ ጥራሕ ይድጋገን ተጋጊዩ أبوي سبحات دين بأخذكم أفضل الله عليكم أفكم حزو ده سبحات نقالوا ناس سبحات وا يا أخي النابة ها ده حريك دربات بخباب تحاسبوا نحنا كو دك عدي كون نحنا له سرايا كو جاكاني أتفري يا تبقى لهم لأن إحنا تجارينا كلها هنا إنا نقولكم لنا نبر نحرفتي كباب متيهم هو كلهم تمحوحات ولا صار كان سراي عندي من يعد قراد بلو ها كلهم كباب متيهم أقاطعم خوينو منجورينو ديم كلهم كم زي شراع كيركم تسألوهم دلهم كلهم كفتا سراي متيهم ግን እሳትኩም አይኮንኩም ሰራወታትኩም አይኮንኩም ትግራዋይነት ማንነት ትጉና ባዕልና ተጋሩይና ያ አብዚ ንካባበር anyway እዚ ተሕራይ ኢንፎርሜሽናት ኩሉ ብዚ ታሽሙ ገብረልኩም ትዝረኸብኮ ሳይት ኣብዚ ክገብረልኩም بدم سمعوهم نا عالم تايب لا بعال زي إيريك نا تريجنوم تريجنومتري تزاريبو كم زي الصهماني إذا ولا أخذ ترابلين جلز بليلو حتى information بتعمل بريليانتيو يوتيوبر راح يكونن سبيكر يون تسوع على ملتاتيو ولا حجي بأمريكا متيلو أبزنا جوش كوميونيتي متيو يا هيجي سبيتش تي كان دينا أنا زدلي أبز بوست قبلكم يا أبتندا زيتك يوتيوبات كيركم شنو نايتولو ولا حد أبدا قرلو ولا حد يمسلكم منهم ولا حد إنفورميشن هيبكم ولا لود يمسلكم أوكي أبزين ودينا إذا ناي مش ممكن سمعينا ناي قرماي حيلة سلاسي بدعم يلفتوه يا كحال في زخماني يا فهمت ده حالة فقد محجي زون كحال فيه كحلف للفتنة تفتنا ونسكر فتنة محنا عملنا فضل أخير ذلك عديل وما قرر لنا علنا ملا حمس علنا ملا يتمكن علنا ملا حيار زمان كحلف يوزي حلف للفتنة تفتنا ونسكر فتنة محنا عملنا فضل أخير ذلك عديل وما قرر لنا علنا ملا تحس علنا ملا حمس علنا ملا يتمكن علنا ملا حيار زمان نحنا نغسلنا بعدنا نواتانا بعدنا بويتا ودرو نحنا غاسين كابس والبهقي بعدنا نفحتا والله تمكت نعم مبرمتا حنن هزر تقراي عاوتي خنبتا وديتنا يتناكي يستكري كردا نرمى تقيتنا ورنا نسكر سبب عذاب أيوك عالب يغلو كحالف يغلو يا هزر تقراي مسكري بعلو زي حالف يغلو على باي يغلو يا هزر تقراي مسكري بعلو كحالف يوزي حالف للفتنة تفتنا ونسكر فتنة محنا عملنا فخل أخير ذلك عديل وما قرر لنا علنا ملا تحس علنا ملا حمس علنا ملا يتمكن علنا ملا حيار زمان alright أبزي ودينا حدش نحرار لخوينو إزي بقى توساني زند اسمعكم ناي جبتن ناي غازا مودن إذن هنا وساني
በቃ ተወዲዩ ፀገምና ተወዲዩ እንድሕር እንዳደርጊ ከም ኣመሎም ክመፁ ደልዮም ኣባኻኒ ይረኽብዋ እንሲ I hope ኣይሓስብዎን ስለምንታይ ቀደም እውን ነቶም ኣምሓሪ ሒዞሞም እዮም ዝመፁ ነይሮም እቲ ተዋጋኢ ትምሓራይ እሳቶም እዮም ሒዞሞ ዝመፁ ነይሮም እቲ ምሓራይ ሰሚዕኩሞ ኢኹም ተዋጊእ የብልናን ኢሉ የተረገመ ይኹን ገሊልኹም ኣፅሒፍዎ ኣለዎ ናብ ኤርትራ ኢሉ ዝኸይድ ወታደርሲ የተረገመ ኩሉ ገሊል ፅሒፍዎ ኣሎ ፅቡቅ እዩ እንቋዕቡ በፅሑ ምስ ዓርና ይተርፈናኒ ህዝቢ ግን ክጎድለና ስለዘይንደሊ ኢና ንሕና ሕጂ ከወድመን ክመውት እያ ስለዚ እሱ ኮይኑ ደብረፅዮን ንሕና ሰላም ኢና መሪፅና ዝብል ነይሩ ሕጂ ኩሉ ነገር እንዳተወድአ መፅኡ እዩ ራይ ደቂ ዓበይቲ ተስፋ ይተቆረፁ ደቂ ሃፀይ ዮሃንስ ሞይቱ እምበር ናይ ሃፀይ ዮሃንስ መንፈስ ኣሎ ኣባን ኣሎ ኣብ ኢንዲቪዥዋል ናይ ኣግኣዚ ወዲ ኣግኣዚ ኣባን ኣሎ እያ thank you They want to get their support in Gaza, and they want to take over in Gaza. The reality is, okay, we're looking at a reality here where that cannot happen. The Palestinian Authority has been complicit, okay, absolutely complicit with terror attacks on Israeli civilians. It has been a part of a pay-for-slay program of Israelis. It has been part of a pay-for-slay program of Israeli civilians, which is very, very, very dangerous. And in reality, the biggest issue with them is that they can't trust them. They have the same end goal, which is to take over Palestine or to take over Israel and turn it into Palestine. Now, last thing that's interesting that's happened today in the last 24 hours, from what we understood, the Trump administration, I don't know if it's coming from Trump directly or Steve Witkoff, I'm not sure who it's coming from. Okay, but it looks like what has happened. Trump has given an ultimatum to Egypt now. Take in 500,000 to 700,000 Palestinian refugees from Gaza, or lose all financial aid, complete financial aid. We already knew that al-Sisi was kind of potentially interested in taking in 500,000. I mean, he felt like his hand was forced. Now it seems like there's an ultimatum on the table. Take in 500 to 700,000 Palestinians, or lose all aid. Egypt can't survive without that aid. People don't understand. I was just watching a video about this the other day, and it really reaffirmed to me. Egypt is a flailing country. Egypt may seem like this strong, all-powerful country in the Middle East. Population of 100 million, overwhelming majority living in very, very bad conditions. Very poor population. I've been on the streets of Cairo. Not a great place to be. Immense violence, immense racism, immense extremism. Parts of the Sinai fully taken over by ISIS. You still can't. When I was in Egypt, we literally couldn't drive on the northernmost road that takes you from Israel to Egypt to Cairo because it was overtaken by ISIS. So Egypt has some major issues. They want American support. They want to be friends with America, even though as much as they pretend like they're part of the Arab world, nobody even considers them real Arabs. Everybody in the Arab world, especially the real Arabs, makes fun of them for not being real Arabs. That's the reality of the situation that we're dealing with here, okay? And so Egypt is in a peculiar situation where they're not going to want to lose this aid, but if they do take in these 700,000 Palestinians, they've already kind of hated and shunned by the Arab world for a long time for making peace with Israel. They're kind of they're seen as the P word of the Arab world because they broke and made peace with Israel alongside Jordan. And the one thing I'll give to Jordan is like they kind of leaned into it instead of going away from it. Like I will say maybe not the population, because the Palestinian population obviously not, but I would say the Hashemites kind of leaned into the support of Israel a little bit. You saw them militarily supporting us this year. Egypt has like gone away, like as far away as you can go. Like they just made their population more anti-Semitic in the last 50 years we've had a peace deal. And so Egypt's in a really fucked place, I would say, right now. Not a good place for them to be, but ideally for us, that's great. I think the more Egypt has to deal with the consequences of their actions, like enabling October 7th, the better for everybody in this region. Egypt needs to deal with the consequences of what it's done. Egypt deserves a slap in the face and a slap on the wrist and say, no more, Habibi, you can't do this anymore. You cannot fund and help fund Gazans to come slaughter Israelis, including Arabs and Muslim Palestinians that you so love. You can't fund them and can't help them do that a la October 7th. And then especially when they're getting attacked, okay, when there's a serious need to house them as refugees, you bribe them $10,000 a pop at the border and keep pretending like you don't want them to leave their land, yet you won't take any of them in. You won't take any Palestinians in unless they pay you $10,000 at the border. What the fuck, Egypt?
What the fuck? Egypt needs to... Arabs are under occupation. And that's going to sound crazy because you're not exposed to any perspective that sounds like that. So how could you ever come to that conclusion? You have groups of people who are offered a state who you're not listening to. They do not want the state that they're offered. They're offered a choice between a state and a chant. And if you know the chant, it's from the river to the sea. From the river to the sea is what they chose. You could have a state, or you could have a chant. And they want the chant. They are the tip of the spear in the global battle against Western hegemony, against an occupying European power in holy Arab land. And they're not going to give up on that as a collective political entity. Correct. For a relatively modest, prosperous state. Leaders from Africa meeting, I think, will be a milestone. The meeting of 7 leaders from African countries with Israel. I think it underscores the fact that we are in a monumental change in the relations between Israel and Africa, beginning here. It is warranted by the great changes that are taking place in the world. We at once have an enormous boost and jump towards development, towards the possibilities of this new century with all the promises of technology. But at the same time, we have a savage medievalism that seeks to take all our societies back, to destroy them, destroy our freedoms and destroy our hopes. So we at once have to do 2 things: develop our countries into the future and fight back the forces that want to take us to a dark past. And we can do this. I believe Israel is the perfect partner for the countries of Africa. ማለት አልችልም። ለምሳሌ አሁን አንድ ዶክመንት ሼር ባረግ ዮሴፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የዋሃቢ እቅድ አለው። ወደዚህ ወደ ጅማ መንገድ ሰኮሩ የሚባል አካባቢ በዛ ወደ ውስጥ እኔ አንድ ጥናት ሰራለሁ። ክርስቲያን በማድረግ አስገድደው ያጠምቁ ነበር ይባላል። አስገድደው ያጠምቁ ነበር ደግሞ እንደተባለው በ6ኛ ወራቸው አርፈዋል። አጼ ዮሐንስ በነገሱበት ዘመን አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት በሚል መርህ ሙስሊሞችን ክርስቲያን በማድረግ አስገድደው ያጠምቁ ነበር ይባላል። ሰው እንዴት ያለ ፍላጎቱ በእምነቱ ይገደዳል የሚል ሐሳብ የገባቸው ሼህ ሁሴን ጅብሪል አጼው ይህን በማድረጋቸው ንግስናቸው ችግር እንደሚገጥመውና ስራቸውም ትክክል እንደማይሆን እንዲሁም በውጊያ ላይ እንደሚሞቱ ቀድሞ ታይቷቸው ኖሮ እንዲህ ብለዋል። ያላየህም እየው ያልሰማህም ስማ፣ ቆቡ ተቀደደ የመምሬ ግርማ። ደረሱብን እንጂ መች ደረስንባቸው፣ ቁረቡ ይሉናል የነብስ አባታቸው። በመተማ በኩል የምትጤሰው ጢስ፣ የምትከነክናት የምታስነጥስ እምብዛም አትበጀው ላጤ ዮሐንስ። የዮሐንስ በቅሎ ብረኪ ብረኪ አላህ ካመጣብሽ የድርቡሽ ማራኪ፣ መተማ ላይ ወርደሽ እንዳትማረኪ። የአጼ ዮሐንስ ኑዛዜና ቀጣይ ንግስና የንጉሱ ወንድም የነበሩት የደጃች ጉግሳ ልጅ ራስ መንገሻ ቢሆንም ይህ እንደማይሆን ቀድሞ የታያቸው ሼሁ ግን ቀጥለው ሚኒሊክ እንደሚነግሱ እንዲህ በማለት ተናግረው ነበር። የዮሐንስ በቅሎ ጠፍታ በሌሊት ቀን ወደ ሚኒሊክ ስትሄዳየናት፣ ጣይ መግቢያ ጣይ መውጫ የገዛው ንጉሥ ሳይቀበር ቀረ አጼ ዮሐንስ። ምድር ተዘርግታ እስክትከተት ከእንግዲህ ለትግሬ የለው ወንድነትም። የወሎ ራስ አሊ በኋላ ተቀይረው